Heoi, kei te whakatika te kaunihera, te mihana Meteropu Salvation Army o Tāmaki Makaurau, ki te waitohu i tētahi kirimana, hei whakawātea i ngā huarahi o te whaitua nui nei i te hunga kāinga kore, i roto i te 13 tau e tū mai nei. He noho, he whakaaro, ki te wā ko e nei arapiki o Hato Matiu, tōna wāhi moe, tōna kāinga kotahi. I just been a bit silly when I was younger. Yeah. Playing up, got kicked out of home and then come up here. He kāinga kore a Tangaroa Rana pia mo te 5 tau. A aha kua rere kē tana noho i nāia nei, kei te pakipaki tonu o nā ringaringa i te kawenata e wā te ai ngā huarahi o Tāmaki Makaurau i o nā hoa kāinga kore. Half of them got no head on them. Then they don't know what they're doing there. But if you put them somewhere and, yeah, be a lot better for them. There's been a lot of international research done that says that the people who are the most in need of services, the people who are sleeping rough, people who are living in poverty, actually use up 80% of the resources. Koina te take o te kawenata ka waitohu tia, pōpō. Kia ngā kau tapatahi ai ngā uepu te kaumārua, tēnei i te mihana, ki te whakatūtū whare mō ngā tāngata kāinga kore katoa, i mua i te tau 2000 e rua te kaumārua. It's an absolutely realistic goal, and there's a number of initiatives within the plan that talks about emergency housing. We've got the Mission in the City long-term housing that we're establishing, and so it really is, we are able to do this. Ia Tangaroa e noho kāingana ki ngā huarahi o Tāmaki, i tūpono ia ki tana tāina he kāinga kore anō hoki. Nō reira ko tōna tūmanako, mā te kawenata hou hei patu tēnei ma te rere, ko tahi tonu tana whakatūpato, i mua i te whakawhiwhi ngātu o e tahi whare hou ki ona hoa. You just got to take the money off them, as they'll be back into the alcohol. Kingi Kiriona, Te Karere.